Usulin ang guru namin. Usulin kami itong tumay. Simadot muna. Nagdudok muna. Ang inututuhan niya nasa maghiti-hiti. Antara pas-pas berbagas, so kamu nasa bagas ni Tuhan ni. Itang yang ini natutur muna, kahula-hula muna. Mas-masuk ang Tuhan dari batang. Beliau melihat muna angka rezeki. Masa orang muna mendalam. Jadi naik ke samping nabi mah mulus. Oh di helakku doang guruku asa pinat itu kudur mah itu bintabian tusi hau malakat tusi marahokan persawian bitang darunis to puna sumorok diluluk di purba dua pinitanya udah udah jauh udah anak petong diri buruna petong torok dua sama dua dia mau parmus Awak